Iduća najava mogla bi biti u obliku recimo neke pitalice, recimo tko je u vrijeme zdrave prehrane vratio kult kobasica, špeka i luka. Tko je spojio tamburicu, soul i funky. Sviraju ga podjednako na svadbama i u disko klubovima. To je čovjek koji je vratio rock na zagorske bregove. Dakle, to je naš raper z bregov, Dr. Dre, Dreletronik. Svaka žena to debelo mesto njeno mora visi do koljena. Čudaj toga treba znati o toj babskoj riti, kolika joj je kubikaža koja boja treba biti. Treba znati da babskoj riti paše topla klima i da dlaku rit promeni kada dojde zima. Čujte mene moje babe, primite na znanje kako mora od sad biti vaših riti stanje. Tako breg riti izgleda kad se baba na zemlju legne, da hoditi baba ne mra jeru dole rit potegne. I ne bi nišmo štel, jaka punja filozofirat, samo da poveda kak treba babu zaridirat. Jer kad svoju babu primiš za to sveto mjesto, to ti mora me tvoji prsti i ti van kak tijesto. Svaka baba mora bit bezobrazna debela, dok pobila spusti dušu kad ti baba na nju sjela. Od 4 vreće brašna sebi treba delat hlače, a od starog pa do brana da se šija jedne koče. Ti nikak ne pozabi, jer kad babsku rit pošlataš, pazi ruku komponiraš, da se ne bi dogadile da ovu ritinom pagineš. Nikad čovek ne mre znat kaj babsko ritmu spremo, kad ideš necu delat, obavezno nosiš njemo. I obući gumne škornje jer se buš poskliznu, kude buš nadrapal, če buš babi podred zviznu.